پرسان هفته ایک جمازنترین و گرنگترین پرسین جیهانه لورا لسر حکومته اوه پرسه جبو هاولاتین خواه روحن و آشکارا بکتن لسروکی لجنا سامان خوزایی لپرلمان کردستان خواه دکت آلوسترین وزارت سامان خوزاییه ئێمە مشکلەی شەفافێت لە هەرێمی کوردستانە ئیشکالێتێکی گەورەیە چونکە شەفافێت دەبێت پێناسە بکەین کە بریتە لە پێدانی زانیاری دروست یعنی نەکرد تەنها زانیاری بەڵکو زانیاری دروست زانیاریە کە بە مؤسسە و لەلایەن دەستگای مختص و معنیەوە تدقیق کرابێ و شەفافێت لە ئاستێکی زۆر نزمایە لە هەرێمی کوردستان بە بڕای من و پێویستە بە مؤسسی بکرێ دیوانی چاودێری دارایی کە بە قانون ئەو بەرپرسیارە بەرامبەر بەوت بینی ئەبێ ئەو کارا بکرێ دەستی واڵا بکرێ ورکخراوین جواتا سیویل جیج حکومت دخوازن پرسین خواه آشکارا بکن و زانیاریان بدن میدیایه اندامه که جواتا سیویل دبیجید دم رکخراو و ماموستا و شهرزا لسرمزا دانستاندن کم و بون دیج راستی نزیکتر بن چالایوان جوا کماندن روزنامه نویس ماموستا همی بشکدار بن اوت بیت دست پنگا و که گله که باش که همی زانیاری آورگرن و اف زانیاری اف لاینید ما گویی بالاف کن ناف جوا کدا و خلیج جی آگدار بید لسر دهات ناف پتروله و اوج دی بیت اگر هنده وکو مافی ورکت نازانیاریا و دی اوج بیت بنگه هک بهنده کو جوا که اکتیو چه بید و حوالاتی هست بهنده بکد که حکومت هاشوان هیا و یا کار کند بو لحرم کردستان زیادترین کارنزات دایا و به تایبت نفت و غاز لیوکی روزنامه نویس دبیجن پرسان نفته لحرم کردستان نیا اشکرایا پرسان نفته ایک جمازنترین و گرنگترین پرسن خلکی حرم کردستانه چونکی ایک جمازنترین جدرین جیانوانا هندک روزنامه نویس دوی کنفرانسی داد دبیجن وزارت سامان سروشتی افرسته بوما آشکارا نکردیه سروک لجنه سامان سروشتی لپرلمان کردستان دخوازیتن وزارت سامان سروشتی اوه پرسه به درستی آشکارا بکتن یاس عبدالله NRT هولر